Daar lakaway penlim ke Shillong Lajong FC, ya ke East Bengal FC, ha ke jengikun quarter final Durand Cup, kabelalong ha ke apway terik menailar arajar arpusau Hamadan JN Stadium Pulu Shillong. Ha kini ke jengikun quarter final, dekat sanajar ngut kipai baik lawan ban ajeng kershan ya ke Shillong Lajong. Ke Shillong Lajong kan yakun semi final persyak ya ke North East United FC. Honorable Sports Minister and Sri Dua, Chief Secretary, Government of Meghalaya.
depan kita sendiri lah. Kalau ia bagi hadir dah press conference atau day berkaitan mission football buat ini lah. Kemudian tip baru ketika mission football ketika belajar Islam. Pada ketika mission football dan pun bagi program kita bilang kita train di atlet juni bagi grassroots berupaya. But nilai rubah ketika mission football belum bisa dicerap. Nah kita kini akhirnya pun celah juni kita bila perlu kita cinta mereka bah insan mereka mission football 2.0. But ketika mission football 2.0 dibangun di setelah pemilihan, lah kalau akan dipercayai di grassroots center, lah kalau akan ai ke jengai ki coaches ke baham bah pergi kemudian but nalor kini kalau nggak jangan ngut mampu kuang ya kemudian bahaya dengan mission football tu ya kapan ini bah nimba kini nimba ke mission football ini bagi asal sungai kiri berkumpul pipai dengan mission football one tu di bawah bagi atlet sekitar pauna wadah adukan national level menghakam mission football one nimba kenika mission football dan di qualification lain di berdiri footballer belah represent ya ke India ke under 16 women's tournament atau Nepal atau Senam di dalam tu iba defensing shooting bagi sawan ilatu di belasah sain bakal Bangalore FC nak minta kayu dekat di kejuti di dalam tu kong Safida Nongrum bagi frekuensi 1 di belah Lake Benjoin antara training kejuti but apa Mumbai but football academy juga baju dia perpunta terjadi berbun di bagi bagi lembaga juga mission football berbun di lomba Island perpunta di akhir sini bagi skill kita akan mission football itu ni kita ada juga jenang mut lembaga ni baru inilah ya bahwa lembaga kita mission football itu senang isu ya sebenarnya dia pada event ke salary structure dengan mission football tu bila advice di download di bilabu ya kaba ni berhad pengimpak di proses ini bukan refresher course waktu melihat berkenaan pemerintah di dalam kami di coach ini dengan course support dia di training berarti nam updated berkenaan juga pemerintah tinggal di refresher course tu tinggal di program senam tadi khusus di sini barangnya pokok kecing air dikai di atlet sembarang mission football tadi buat khusus ladang studio tangi di grassroots ladang hatta nak kita khusus di sini dan kami dah refresh course dan air ini kan dari bah kan dah long proses soal ini sembarang buat training di bagi air di high di lah kalau di state yang kota celana yang kota India ini celana bola sebab baru dia ni dulu di bagi kampung sana dari mission football tu kalau balada pipai akhirnya di Senam di belalai di bawah akhirnya local clubs kemudian juga lagi sports club tradisional bagi ban ai ketaka ceritai kisah profesional di sports and they miss to kita kampan ke cengera masukkan tinggi nak dia yang ke department nak dia musim sport tu labor bagi nyerap di local clubs di profesional program aduh tu nama nak ketat sung depending on di cek posisi badan banalo ketaru insuran jual dia ketika dia berpikir tentang league clubs lain di club di belakang seduka juga ID seduka lebih juga ISL kita dua labu ketika football kita begini di clubs lain di local clubs di sini di Malaysia lalu di clubs yang berjalan di belakang sekedar yang berlakai seduka ID ke kita terter jadi kalian ke depan menuju ke sport su nilabu ya katakan song ada cerap nak kita berkesan pada ikin klub ke kini paro kita mengingi kemen bagi ini segi football ini akan jelas juga untuk kita susah memperbaiki
nitip saya pakai jelas juga kita jelas bagi football bah. Kemudian ikutmen bagi niki inisiatif juga serta inisiatif juga government ikutmen bagi overall structure football kami pakai jelas juga ikut